hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achiar tu civil ruata Health Minister Dr. Aizawl thang liana kai hruain voin khan COVID-19 dauna konga malak chunzom zel dan tur ngai tua ani BSF DIG TG simte chuan lungle BSF engemaw zatin hri an kaya wanga mipui an ti chi aina thupa achoi indoor chu India rama khopui lian fiber ania Swat Survection 2020 choi moina adong India rama COVID-19 shikai enkol dam chu za somsari pali anni to Health and Family Welfare Minister Dr. Aizawl thang liana kai hruain voin khan coordination meeting on COVID-19 nei ania voin thu khom hian COVID-19 dauna konga malak chunjom zel dan tur an ngai tu hawa COVID-19 frontline medical workers abikin sampul la khom tu tele COVID-19 vei enkol na huna COVID Care Center CCC le dedicated COVID Health Center DCHC at hokte an inlama holawa mun khata anria khom na tur district na ruam man tha antia Aizawl chuan chaltlang tourist lodge additional building ruam man fel ani thu tarlan nia wareng te COVID Care Center le COVID-19 frontline medical worker te omna tur ruam man tul nia hriat ni in malak thuai tum ani bok district somada tur tulap quatro real time quantitative micro PCR machine in an omna tur district athen vek to thu tarlan ania adana tur mun le thil dangdanga civil works po tunkar hian zo fel ani don thu tarlan ania tun tharal mangeya mantran thei tura bun fel vek be sei ania en kol tu tur doctor le technician te po training pek fel vek anni to ani Health Minister Dr. Aizawl thang liana chuan sarkar lai puya Ministry of Health and Family Welfare in an chu danin Mizoram hian December thatir lama COVID-19 mu chua zatin sanga chuang akai dona hetiang din hunania wang hian in ruam man lok atul hle ne tia contingency plan te siam atula nasatakin ngai tuana sen me kani ati ZMC chu dedicated COVID hospital apuan ania wangin COVID-19 veini lo en kolna na man theiri lowa anni en kolna tu ruam man chungcha po sarkar damdoi in le private damdoi in ho tu tenen soi honia state po na tanga damlo ron ho damdoi ina en kol chun zom ngai anom thina wangin leng puyan ron thlen vele rapid antigen test anti sak result chua ma a anlo leilo na tur po ngai tu ani in ruam man na siam thuai tum ani malam hun thirin COVID Care Center CCC mamo belna anasadona hriatania Sports and Youth Services Department in Ramhlun Sports Complex an building pali Mizo omtheina tur CCC atana man an phal thu tarlan ani COVID-19 dauna konga thok tu in dailona anasa thu tarlan ani boka COVID-19 re felma abikin kumin December hatop thenga temporary basis roitur COVID-19 frontline workers mamo belza chu chu mi sangkhaja somnga pakhat anni Health Minister chuan contact tracing ti laya sampul lak sakta chu an result achua ma chuan an mani le an chungte home quarantine in an om turani atia hemi chungchanga sarkarin thupek ati chuak towa mi puite point lochik zui se tha ati thu asoi ani Mizoram Manipur le Nagalana BSF ten kol tu DIG TG simte chuan lungle BSF engemaw zatin hri an kaya wanga mipui an ti chi aina thupa achoi BSF DIG hi voin khan lungle hyper committee vice chairman pulom omato chong MLA office lengin BSF sipai ten hri an kai nual chu anin enkol dana fel hlel hlek om wanga nia hun local tura theitopa film khura Srilaka him tura malak an tum thua hril ani pulom oma chuan BSF chu tunma chuan mipuin ramveng him tu an ti thina tuna ral angmaya mipuin an enta chu apoi hle ne tia Srilaka himna tur sarkarin ruah manna asiam te thu oi taka an zom zel atul thu lo hrilin har sana engama oma po thu zeb omlova in hril thuai atul thu a hrilani BSF DIG chuan theitop an chua tur thu soin sarkar thu le hla in kai hruaina te an zom thlap tur thua hrila BSF lo hole tur mi zalivel te po asama enfe in ni somli khung hranzel an nianga heta negative ho chau Mizorama an lo lu tanga Mizoram an lo thlen nuwa po quarantine le vek an niang atia tual chunga mamo lamin ni tin mi palinga an kal lo theilawa heta kal thin te hi state danga tanga lo ho an nilawa Mizoram a om ngar test paltlanga fihlim te chau anni atibok
heti lai hian ni tin mamo phurlir thei Mizoram lo lu dan ti danglam ani awanga lunglei mi pui thil lei khol om chungchanga sumdong ten thilman bi thli aya towa an hral lo nan voina tangkhan lunglei legal metrology enforcement staff te chuan lunglei ador hrang hrang ngor zokin an enfia thilman bi thli aya sanga hral buk tling lo manga thil hral te emo chu an hne na hria tir zel turin mi puite an cha ani voin khan vaireng te covid-19 shikai le kai lo mi zani somli pani en fian nia an zinga mi pawrukin an kai ani vaireng te mi zani somli pani en fia hi namdang zani somli pani le tual chung mi pakhat an nia shikai te hi namdang vek an nia an ma nia na lang chuak awmri lo heti hian vaireng te bi ka chuan tun hnaya khwalzin mi sanga somsari pali en fia ani toa an zinga sangli jasari somthum paruk te chu namdang an nia zathum somthum pariat te chu state chungami an nia shikai somriat paruk mu chua ani toa na lang chuak pakhat ma an om lovani Mizoram pumpuya chuan nimin khan covid-19 shikai som pathum mu belan nia ZMC a shikai pakhat mu chuakin ani hi namdang mi pa kum somnga pakhat bong kona cheng shikai ne na in nim nai wanga kai quarantine center a omlai ania kolasi pa RAT mangin mi som pani mu chua ani boka heng mi te hi mi pa vek namdang driver asam le Meghalaya mi te anni heti hian Mizoram covid-19 shikai zaria somsari pali anom ta mi zali pani en kol daman ni toa en kol lai hi zali somsari pani an oma thi puan la om lawani heti lai hian Aizawl district magistrate chuan naktu jingdari le achan ve tanga September ni thum jingdari le achan ve thleng rangvamu le phunchong venga te lu le chhuwa akhapa heng veng pani te paltlang tur khwalzin te po heng veng huam chunga hian an ding turani lawani ati covid-19 thileng dar zel tur venan Mizoram sarkar chuan cholkar khata ni thum chung chau state danga tanga Mizoram lu aphala covid-19 shikai an pun chhodan zir chianga ngun taka angai tu hnuwa he hrilenga dar chaklonan hian tuna kar khat chunga ni tina khwalzin ron lu thin chu a him tok lawa Mizoram sarkar chuan angaya hei hi siam danglamin ni jan khan chief secretary pulal nun moe chuango chuan thupek a chua chu thupek ang chuan khwalzin te chu thotan ni lai ni le zirtop nia te chau vaireng te kan hun le lengpui airport atangte in thule ma chu Mizoram an ron lu thin to don ani lengpui tum huna thona tum dan po ti danglam ania indigo thona chu thotan ni le zirtop nia a thokanga air india thona chu ni lai nia chau lengpui tum huna atum thin don ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani Madhya Pradesh Indore chu India rama khopui lian fiber ania Swat Sarvekshan 2020 choi moina adong Indore hian khopui fiber lo man hi voili azona alakna anita a choi moina hi sarkar lai puya urban development minister Hardip Singh Puri chuan biak mu theina mangin voin khana semani khopui te jinga fiber choi moina chu ganga luikama om Varanasi chuan adonga ramchunga khopui lian le state khopui nikop capital city jinga New Delhi chu fiber puan ani bok Chhattisgarh chu khopui lian za chuang omna state a fiber choi moina dong tu ania Jharkhand chu state jinga khopui lian za ayatlem nei jinga fiber choi moina dong tu ani boka Jalandhar cantonment board chu ramchunga cantonment board jinga fiber ania Gujarat Ahmedabad chu khopui lian mipui noi somli chuang chen na jinga fiber ani bokani India rama covid-19 shikai enkol daman pungzela voin thleng khan shikai za somsari pali enkol dam anni to ani ramchunga covid-19 shikai noi somni pakhat don hlothing taka enkol daman ni toa darkar somni palikalta chungpo khan shikai enkol dam hi singa le sang kuwa chinchia annia enkol dam to za thi noi somni sing kuwa sangruk le zaruk somruk pali anni shikai thi puipo antahniam hret zela tuna chon covid-19 thi pui hi za pakhat point pakwa bial ani toa hei a hian state le uti somthum dona thi pui za thi an la claim jok bok ani Health Ministry soidanin darkar somni palikalta chung khan shikai thar singruk sang kwa mu chua annia heinen hian ram chunga shikai to zongjong chunwai somni pariat sing thum sangruk le zakwa somni paruk anni to ani tunaram chunga covid-19 shikai enkol mekza chumi nuai ruk sing riat sangruk le zathum somkwa panga annia mi pui singa sangthum le zaria somruk parukin an thi pui to ani Chanchinthar puan ti to main Chanchinthlang pui Health Minister Dr. Arlal Thanglia na kai hruain voin khan COVID-19 dona konga malak chun zom zel dan tur ngai tua ani BSF DIG TG simte chuan lungle BSF engamo zatin hri an kaya wangin mi puyan ti chi aina thupha achoi
indoor chu India rama khopui lian fai berania Swatch Survection 2020 choi moina adong India rama COVID-19 rikai enkol dam chu za somsari pali anni to chuti jong chu Chanchinthar kan puan thei chuani